Nzeyimana Tom. Hirya mu hagati na hagati na hagati. Thomas. Zahiri. Muziki. Kwa muziki. Wakazi katwengeje muziki Kezimana Jane Reyes. Jane Reyes. mwaramutse hanyuma twarekaje hano kibanza hano Binongoro na cyane cyane mwebwe muri hano kugaragara uno munsi atavuga no muntu ko ndama hano kabaye ikaze hano bwa mbere muri mu camake bijanye amategeko n'imiryango mu camake amategeko meseze amategeko mai zitonido amategeko makuru ni mu amategeko n'imiryango tubize ko amategeko mazekana kuko amategeko arahambaye mu ngo miryango amategeko rero tubize ko mugendera y'abantu gushika kubona mu kuri cyambere cyangwa kwamba twakezi kwamba kuri teka mwiteye bakabavyeyi imiryango ndetse n'abagenzi batwakeje kugira imishango z'umuryango wanyu kiza ko nzo imifuzo byose imana bageneye byose abageye byose birangwe n'izanyu imiryango y'ikugira imigisha mu ngo zanyu imiryango yanyu gatatu twaba turi kumunsi mugumbizi maze ko umunsi wa kanyamuneza ibyo ko muri yose byo kumara umunsi mukirana mu maze zanyu mu bigo zo ku ntango byo cyangwa sozera imisi kuri yanyu naza tubire wese imisi kumyiza imana nziza ko twazamuka mutega amatwi mu ncamake amategeko akamara amategeko agenga babiranye impuzu y'amagambo yo konsendera yo kana mu ncamake abandi bataza kudemukirana gutabarana gufashanya umugani wose naka mu rugo arangura kiko fadye n'ucaje mu ngo no mu byo kandi no pedoro byawe iyo mwaza cyangwa n'ugoye ngone musubira bidabanga abandi bataza kumwe bagoro byabo byo kugeza ku bigero bidabanga bafashe gushobora nawe bageze mu byo kwitunga kandi usanga bamenye ubuzima bw'indi maganye ku bana ubwo bana rifungwa n'abanyamurikanye umuntu afite gufata ibintu reka gukora neza yawe inkenegwa muri wose afashe n'umwakanye usanga ko nabo bose ndetse n'uwo reka kumugeza sesagura ke n'umwakanye igatiranga ndi magana n'abwizaranye ngeze kibaje rwose ko gufata kibanza gufata kunezerwa n'abana Brennan agora a massa. Non, mais c'est un autre poste, mais vous voulez voir ce poste aussi. Il y a ça aussi.
bimeze neza rero urupapuro rw'indagano z'abana umwaka w'ibihumbi bibiri na kane rya gatatu na rimwe kwezi kwa myandagaro imbere yacu nawe dadone umusore w'akarere ka Bujumbura basoze icese imbere ya shena nshinzwe Ndayisenga Patrick journaliste mwene Rwayo Gratien na Nyandwi Violette yavukiye mu Mutanga komine Mukaza gisagara ca Bujumbura mu 1992 aba Bujumbura unika n'umusore mwene Inamahoro Diane Ntagadafise mwene Ruzenga atanazi na Shimimana Josephine yavukiye muri Rohero komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura mu 1996 aba Bujumbura muri Kasika Nkumi basaba ko kandi gutekereza amategeko tuzagaragaza shefu dukirije ingingo ya natina kutete y'ubuzima imyaka kwe gusoma na kane yo kwa 2008 mugiza 1993 n'ibiciro cy'amategeko agenwa n'abantu Burundi twazimishana bakwiye cyane n'agaro 2004 kandi ku maso mu nako byacu bugagira atanu n'agaro 2004 iko Rwanda badashije ibikurikira umuhungu wo gatanze ubushana bwa muri commune Ngomanga ngako ise Ngomanga mwigeme papa wo gatanze ubushana bwa leta muri meri ya Bujumbura aguruka Nangoroi rero Patrick kibazo wa musore Ndayisenga Patrick ashaka abana n'imigeme n'angorore Diane ko ngoro ukuri ndabyemera kandi nawe bigeme n'angorore Diane ashaka umusore Ndayisenga Patrick ko ngoro ukuri n'imechese ko Ndayisenga Patrick n'angorore Diane kuba bana yaciye amategeko kuma amashuri arabiranye amarere tanza kiri hafi kuma barabiranye ukwikije icyo basabye by'uko turekese mu kudureke tugakamenyesha ikora magara leta mbese ko ashakana nyuma wese yaje kamugo kiyota mu gice swaje ati mateko dukwikije icyo kwangwajiro tuje tugakupemera Imana Tomanya kabugu 33 artiste Mujunga na Kezimana Diane Rose n'akabugu 19 umudandaza Mujunga no kumesha n'ijana byabo twashe dushaka ko dukuma nabo nawe ninde indagano zawe no umwaka w'ibihumbi na mirongo na kane kujya mu tatu n'ukwezi kwa myandagaro umushinjacyaha aserukira imirenge mu gisagara cya Bujumbura ahejeje kwemeza ubugeni
Yuma juu. Parabiranye akagahato kweli. Yana festation. Yana vyayiborohera kwenda basimbizi. Oya nibigoye ubisinya rimwe. Ubu rero Uragiye mu mugambi. Nagiye mu mugambi Mubambe. tunguka. Aje mu mugambi wajyama bambuye. Aya mabambuye. Bajyama bari gusa. Yatari. Abajyama nk'abari muri Eden. Muri Eden, haga bari muri Eden, ko muri Eden kera abantu bagenda bari gusa. Muri Eden, karibu muri Eden. Cyane baramukeza Patrick, barabakeza uko mubibona. Patrick rero turamwakiriye mu muryango wagutse w'abasuma. Umuryango wagutse. Yego.